Ihungeri rikakira kuteganisa abantu bakagarama Rucondona Rusoro hamwe na Nyabare omugombora ya Cyabakara Rubirizi district kandi Omnyambabazi Boaz atwijukire aberukangirire nebukoreso nka concerned citizens katurebire ekigwira abantu ba Rutondo muri Kagarama ite twagira ngo tukuza kunama kureba umuntu wa hansi nabona twimukira mu kati Boaz tubase kuyamba waba abantu abaferiro amazu gabo twatekateka ngo twamufunira wade ecweka cy'amabate nawe nabasa kufunira wagandi ariyo hati yo mwana atemaka tocha kagenda no mporotaje konka harumogwe otarasigize no mutumba nogo nagumwe abantu abo nabo mbizuke ahabwo kuba hati twabarebere nimwe mishogitu ngo shitwe nimwenda tuzenkanye obutwara barebere tuza kubahagama na Yesu muzanyu ni nyenda kugumana yari nzagumana ibawuza bishitwe nzaraka yatwita murayi embere y'inyosere ndumu mbire nyinezu yatwagwa muyega kungwa amaze kugitwara nkabandi musitami amabatu gona gagenda gakambuka nemera bayona yagenda nyowe nagumaho ndunko musazi ntine bwenge bwona ntine cece ngeso cyona abatura abasisikarirwe ibintu byabo bashabirwe kugumisiriza no kugumana bahwera twiza habwo businge ecyatureta twiza bwenki abo businge nimpora abandi bagambe ibintu bagambe apana timweji neyo businge tim Boaz neyo businge abahona basemere Boaz ahawo kubeyirukangirira kandi bashabira abandi banyambabazi okubakwatiraho enzu yanje kagenda abamativi mwabireba naneze shadre bayanya akaruru nikako Gasha Konesi Masindia nabo